It-toroq imblukkati u ġġamjati bi stress kbir fuq l-infrastruttura u fuq il-poplu, imma fl-aqwa budget ma smajna assolutament xejn dwar it-traffiku f'pajjiżna. Sostna dan Shadow Minister Ryan Kallus meta kien qed jipparteċipa f'dibattitu mal-Ministru Owen Bonnici fuq il-programm Insights tal-PBS. Ryan Kallus spjega li f'dan il-budget il-Gvern tefa' totalment fil-ġemp il-problema ta' traffiku u abbanduna waħda mill-akbar sfidi li għandhom il-Maltin u l-Awċin preżentament. Fil-waqt li fakkar li kien Gvern Laburista stess li ħoloq din il-kriżi wara li kabbar il-popolazzjoni mingħajr ebda pjan konkret. Kieku tgħidlek jagħmel id-dejn u qed isolvu soluzzjonijiet ngħidlek nifhimha. Imma saqsi n-nies nhar it-tlieta filgħodu l-għada tal-baġit. Toroq ippakjati, toroq ibblukkati, kulħadd isemper. Saqsi n-nies hemm barra u fuq da x'jgħid il-Gvern Laburista Clyde Caruana Roberta Bela zero. Ma smajna assolutament xejn fuq it-traffiku f'pajjiża kif jista' jkun. F'ekonomija li sejra tajjeb, la verament sejrin tajbin, kont nistenna li din il-problema mbira tiġi indirizzata. Apparti minn hekk ix-Shadow Minister tkellem ukoll fuq il-fatt li d-deputati Laboristi fil-Kumitat Parlamentari dwar il-kontijiet pubbliċi qed jagħmlu kull ma jistgħu biex ixekklu l-investigazzjoni li qed issir biex tingħata spjegazzjoni dwar kif intefqu 2.7 miljun euro mill-Kummissarju tal-Films, tant li l-membri tal-Gvern reġgħu ivvutaw biex iwaffqu l-investigazzjoni dwar din in-nefqa. Bil-Ministru Owen Bonnici li huwa responsabbli mill-films u l-infiq joħroġ għonqu għall-Kummissarju Johan Grech minflok jassigura li l-fondi pubbliċi jiġu investiti kif suppost f'dan is-settur tant importanti. Jiena l-kelma li santik hija din, Glenn, illi aħna il-flus tat-taxxi tagħna nofqhom b'responsabilità. Sewwa, u n-nies għandhom dritt ikunu jafu Ministru. Inti Ministru responsabbli mill-Film Commissioner, ta' jaqa' direttament taħtek. Inti kontra illi daw is-7.2 miljun ma jiġux skrutinati, aħna rridu nkunu nafu kemm minnhom saru għas-safar. Aħna rridu nkunu nafu sewwa meta minna dawk il-films kif intefqu eżattament il-flus. Xiġifieri tibqgħu taħbu, ma nafx mela. Mela ejja fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Ikkonvinċi li sħabek, jagħmlu U-turn mid-deċiżjoni li ħadu u jħalluna niddiskutu. Intant ħareġ biċ-ċara l darb'oħra li l-Gvern Laburista ser jibqa' jiddefendi d-berbiq minn flus il-poplu u jibqa' jitfal bżar fl-għajnejn flok iħares kif jintefqu flus il-Maltin u l-Awċin.